بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Kafir boğan ve kişilerini Allah'ın yolundan toskanlarının yakşı emellerini Allah bekar kılıvetidir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. İman etkan ve yakşı emellerini kıyğanlarının Muhammed'e nazil kılıngan Kur'an ularının Rabbi tarafından kelgen hakikattir. İman etkanlarının günahlarını Allah öçürüp taşlaydı. Ularının halini yaxşılaydı. Şunun bilen ular günah kılmaydı. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Bu şunun içindir ki kafirler batılga yani şeytanga ergeçti. Müminler bolsa Rabbi tarafından kelgen hakikatke yani Kur'an'a ergeçti. Allah insanlara ularning ahvolini shundoq bayon qildi. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Sizler kuffarlarga jang meydanida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizler ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlagan qadar, ya'ni urush to'xtagan qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolasa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Allohning yo'lida o'ltirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Allah bekar qilib etmaydi. سيهديهم ويصلح بالهم. Allah ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah ularni jannatga kirgizadi. Allah uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandek biladi. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ey müminler! Sizler Allah'a yani Allah'ın dinine yardım bersanglar, Allah sizlerge düşmanınla karşı yardım berdi. Qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Kafirlarni Allah halak qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Bu şunun uchundir ki ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Ular ziminde seyir qilib, ilgirkilerinin akıbetinin qandaq bo'lganligini kuzetmedimi? Allah ularni halak qildi. Mekki kafirleri mi şundaq akıbetki qalıdı. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Bu şunun içindir ki Allah müminlerinin medetkarıdır. Kafirlığa medetkar yoktur. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Şübihisiz ki Allah iman etgan ve yaxşı emellerini qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Kafirlar hayatı dünyada uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chahar fayladek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi dovzax bo'ladi. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilg'ichi bo'lmadi. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Rabbi tarpidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mu'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafs xohishlariga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan o'stanglar va sap hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Rabbi tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundaq taqvodorlar dovzaxda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylari par qilindiganlar bilan o'xshashmi? ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Ulardan, yani münafıklardan bazı kişiler senin sözünge kulak saladı. Ular senin yanından çıkkanda ilim verilgen kişilerge, yani sahabelerinin ölüm ağlarına meskır kılış yüzüden baya o, yani Muhammed nimi dedi? Deydi. Yani şula Allah dillerini piçetli etkenlerdir. Nefs xahişlerine ergeçkenlerdir.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Hidayet tapqanlarni Allah texmi hidayet qılıdı. Ulağa taqvadarlıqның mükafatını berdi. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Ula yani Mekke küffarları fakat kıyametnin ulağa tuyuksuz gelişini kütüdü. Şübihisiz ki kıyametnin alametleri keldi. Ulağa kıyamet gelgende ula qandaq mı vəz nəsiyyət alıdı. Yani bu çağda vəz nəsiyyət alğanlıqның faydası olmaydı. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bilgin ki Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Günahın üçün ayal müminler üçün mağfiret tilgin. Allah sizlerinin bu dünyadaki hareketinlerini ve ahiretteki cayınlarını bilidir. Şuna ahiretlik üçün tayarlanınla. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Müminler cihatını talep qilish yüzüden nimişki cihat emir kılıngan birer sure nazil kılınmadı deydi. Cihat zikri kılıngan iniq sure nazil kılinganda dillerinde kesel bağla yani münafıklarning sana ölüm aldı da ölümden korkup aylanıp ketken adamdek qaravatqanligini görsen. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularning sana itaat qilishi ve chiroyli söz qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa albatta ular uchun yaxshi edi. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Sizlarga padişahlık, emirlikka o'xshash huquq berilsa, zaminda buzg'unchilik qilasizlarmi va sil rahimni uzib qo'yasizlarmi? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ani shundaq kishilarga Allah la'nat qildi. Ularni haqni anglashdan gaz qildi. Hidayet yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin aqsiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Şeytan arzu ve ecelinin uzunluğu bilen ulanın könglerini tindirdi. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر
والله يعلم إسرارهم. Bu yani şeytanның ularni azdırışı şunun üçündür ki, ular Allah nazil qılğan nərsini yaman köygən kafirlarga biz bəzi işlarda sizlərə itaat qılımız dedi. Allah ularning sirlarini bildi. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Azap periştileri ularning yüzlerine ve arkalarına urgan halda ularning canlarını ilıvatqanda ularning hali qandaq buludu. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Bu azap şunun üçündür ki, ular Allah'ın dergazab kılıdığan nəsələrə əgəşdi. Allah'ın razılığını, yani Allah'ın razı kıldığan işlerini yaxtırmadı. Şunun bilen Allah ularning əməllərini bikar kıldı. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Dillerinde kesel bağla, yani münafıklar, Allah özlerinin İslam'a boğan düşmanlıkını aşkarlamaydı dep oylamdı. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Eğer biz halısak, ulanı çokum sana bildirettik. Çokum ulanın simasıdan tonuydun. Sen elbette sözünün uslubudan ulanı tonuysan. Allah sizlerinin əməllərinlərini bilibdirdi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Biz sizlerini elbette cihadga emir kılış ve muşakkatlik işlağı teklif kılış bilen sınayımız. Ta ki sizlerinin işçinladın Allah'ın yolunda cihad kılgıcılarını ve cihadның muşakkatlarına çıdaşlık belgicilerini bilgenge, sırlarınladın vakıf boğan kadar. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi ve şâkkur rasûl الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Şübhisiz ki kafir boğanlar, kişilerini Allah'ın yolundan tosqanlar, doğru yol, yani Resulullah'ın hak ikenligi eniq boğandan keyin Peygamber bilen düşmanlaşkenler Allah'a qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning sadaqa berganga o'xshash amallarni bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ey müminler! Allah'a itaat kılınla, Peygamberge itaat kılınla. Emellerini küfür, nifak ve riya bilen bekar kılıp etmenler. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ. Şübhisiz ki kafir boğan ve kişilerini Allah'ın yolundan tosqanlar, ondan kafir peti ölgenlerini Allah hergiz mağfiret kılmaydı. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Kafirlar bilen can kılgan çıkınlarda boşap kalmanlar. Kafirlarını sülhke çakırmanlar. Halbuki sizler g'olib tursizlar. Allah sizler bilen birgidir. Allah hergiz amalinglarning savobini kemaytib etmaydi.
إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Dünya terikçiliki fakat oyun ve tamaşadan ibarettir. Eğer sizler iman etsanlar ve takvadarlık kıysanlar, Allah sizlerge ecrinlarını berdi. Mal mülkünlarının hemmisini berişini sormaydı. Fakat zakatını berişanlarını soraydı. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Eğer o sizlerden mal mülkünlarını ciddi sorsa, bexillik kılısılar. Bu bexillik sizlerinin İslam'a boğan adavetinlarını aşkarlaydı. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sizler şundak kişiler sizler ki Allah'ın yolunda pul mal sərf qilishqa chaqirılsanlar, sizlerning aranglarda bexillik qiladi. Kimiki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Allah sizlerning mal mülkünlardan behacettir. Sizler bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizler Allohning taatidan yuz o'risanglar, Allah sizlerning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi.